Kasalpantayanan na lungay biyenat, undok laman ning alipat na lugar, nung inglugod king biyening tapuyang ala, tugil yang mati, kampana yang mangyen. Ingkasyam ng nobenaryo at katlong tridom para kang San Geronimo. King lagyuning pa, ang poning anak, ang poning banalay espiritu. Amen. Panalangin, King Aldo. O Diyos, sa ipaming mayupaya, pupurian at sasambanda ka, King kekang alangagang kayapan at kabantugan. Ika amiglalang ke kami at karingagang at syuketi King Yatu. Ika ayalang sawang manintindi at magparamdam, King kekang emuna nung lugod ke kami. Tunay pining tutukang mayap, Ginong Diyos, kaya marapat mong ibiyemi keka, ing pami parangal, at pamamuri King kapamilataning ke kaming pamanyamba. Ginong Diyos, kasumangit na puning kekang kayapan, patuloy kami pamurin lubos mi kakasala keka, at karing paraming tao. Inyalaus lub kepong manyawad kapatawaran, karing hanggang kasalanan, ay ararapat mi aldo. Ding kasalanan na meging sangkaning pangapako at pangamatemo king krus, ban kaming miligtas at mayatbus kimpami kasala. Sa salpantayanan ming matibe, aking kapamilataning kekang banaladaya, aminagos sibat karing sugat, amedibatan king kekang katawan, ing mipatawaran kami. Linisan maying mabilog mong katawan at pangatao. Ban kaming maging karapat dapat marap king banal mong harapan. Ilako mo sa nanumang sakit, paginakit, kamwa, kayabangnan at pamagmakasarili, bagkus kapnuan mo ding kaya kaming puso, ning kekang alanganggang lugod. Ginoo, lubos kaya pong pasalamat karingagang grasya, ay alang sawang pagkalog mo kaya kami, aldo. Tunay piningi kaming lubos makibalo, karing kaya kaming pamangailangan. Inyasat kapilan man, emo pagkaimut kaya kami ding kalamareti. Turuanan mo kami naman, na lalo milapasan nga palabungan deti, king kapamilataning pamanda kemi, karing kaparaming tao. Ginoo, turuanan mo saring balang metong kaya kami, na ibuklat mila ding kaya kaing puso, at pabustanda kang manimuna karing hanggang kekeng daraptan. Dinan mo kaya pong mas lalong matibe kasalpantayanan keka, ating kapamilatanan ning pamagnobenami king kekeng malapatron, San Geronimo. Ing lalo kaya pasanang milapit keka, San Geronimo, abirian mong sumulat at misalin king Biblia, ban lalo milang lubos sa intindihan, ding kekang banal ay amano. Ginoo, pabustan mo sana yung kaya kaming malapatron, San Geronimo. Bilang doktor ning Santa Iglesia, yung magsilbiya sana ang inspirasyon kaya kaming balang melalang, lalo na karing magnasang sumuyo king Santa Iglesia. Sana ingayapusan mi ing kayang kasipagan ang pong kabyasnan, king pamanyulat at pamisalin king Biblia, na miniya mas malalang makabaldugan king kekeng kasalpantayanan. Manano na sanang lalo kaya pang maging masigasig, kimparasan ming misulong ing sarili, balen at pisamban. Ginong Jesus, anyawaran ming lubusan da ka sanang mas akilala, luguran na ta sa iwan da ka king kapamilatan ng San Geronimo, at ay sa biyemila ding kaya kang banal ay amano. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi, kambening banal ay espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Ingkasya mayaldo, San Geronimo, doktor ning Santa Iglesia. Pamamasa, ba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Inya, pakamalan kong kapatad, magpakatatag kayo, ate kayo pa'y siralog. Magobra kayo ngalang patugot para king Ginoo.
Uling baluyo, king kasuywan yu king Gino, mayalang kabaldugan. Panalangin, O Diyos, king kapamilatan ng San Geronimo, pagkaluban maing kekang iglesia, king metong amayap at dakilang doktor ning king pamipalino ning banal a kasulatan. Pagkalub mo sa po ing kekeng kayadwanan, manano na sanang ding darapta ng kabanalan, at ning saup mo king kekang lunos, ing arapat mila ding kayang turo. Pagparalampu mi o Ginoo, ing asoy wanda ka, king mit mong kapanatagan, ban makaibe lunas at kapasnawan, king kaladwami, kapamilatan ng San Geronimo. Anyawaran mi Ginoo, king kapamilataning panalangin ng San Geronimo, ing marapat kesanang tanggap, king kekang pakalulu at bendisyon. Ika, mabibye at magari, kambening ipa at ning Espiritu Santo, manggaman king alanganga. Ipami, at syukabanwa, isambaning lagyo mo, datang ke kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulit ang tibanwa. Inka kanan mi king aldoldo, ibiyem kay kami king aldongeni, amponing patawad mo kay kami ding salami keko, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami, mga kay paisaul king tukso, nunay ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, pit mo kaking grasya, ing ginawa tsukeka, nuan ka karing sablang babae, at nuan niya panamaning bunga ning atyan ni Jesus. Santa Maria, ing tuning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini ang puning oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipa, king anak at king Espiritu Santo. Antimoing sadyarang ligaya, iba't king kamumulan, nginit kapilanman, manggaman, king alananga. Amen. Ing litanya ng San Geronimo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakapakiramdaman mo kami. Kristo, pakapakiramdaman mo kami. Diyos ipabanwo. Pakaluluwan mo kami. Diyos anak, amin yaklong kingyato. Pakaluluwan mo kami. Diyos Espiritu Santo. Pakaluluwan mo kami. Santissimo Trinidad, ameto nga Diyos. Pakaluluwan mo kami. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. San Geronimo. Ipanalangin mo kami. San Geronimo Talapanlualo, king banal ang kasulatan. Ipanalangin mo kami. San Geronimo dakilang talasalin ning banal ang kasulatan. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, doktor ning Santa Iglesia. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, talaturo ning mayak apami dapat-dapat. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, mananakop daring erehe. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, salamining kakaluluwan at biye kasimpiyan. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, haligining kasalpantayanan. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, piyalimbawanan at talapayo daring kebabaynan. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, musingan na pari. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, ipanik kabyasnan, kay kamatenakan ka rin sabla. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, patulunan ding sablang magaran. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, patulunan ding mi panibalan king pamanyese ka rin libro. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, patulunan daring talasalin daring bawat pamano. Ipanalangin mo kami. San Geronimo, patulunan daring arkeologong biblika. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalakoking kasalanan ng neto yato. Ginoo, patawaran mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalakoking kasalanan ng neto yato. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Kordero ng Diyos, sa nilalakoking kasalanan ng neto yato. Pakaluluwan mo kami. Pamupos sa panalangin. Ipaming mayupaya, birian moing puryanda ka at pasalamatan da ka. Paulining pamagkalob mong metong atune at uliran ning kabanalan. Isan Geronimo, ingke kaming malapatron. Ipagkalob mo na ingke kaming pamigaganaka, kingkeyang biye ket isulip. Ingaya pusan misana ingkeyang biye kabanalan. Amig kalob keya king biye alanganga, king kapamilatan ng Kristo, kambening banal ay Espiritu,
manggaman king alanganga. Amen. King lagyuningig pa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Maya payabak po. Hello?
Bayabak po. Pagmasusyan tayo po ngayon kapiestan di San Miguel, Gabriel at Rafael, ding Arkangeles. Iyabe tala naman kaniting Santa Misa, ding intensyones ning balang metong kay katamo, bilang kapurian at kapasalamatan king Gino. Antimurin iyabe tala karing panalangin tamo, ding hanggang doktor, nurses at sablang frontliners mabilo gayato, asasawop at magmalasakit kay katamo kaniting pandemya. At ding sabang masakit at miapektuwa na kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Magdawon kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya, Rosa Lugto, Venus Quiros, para king birthday blessings dari, Mary Grace Beltran, Leticia Limpin Panganiban, at Josa Dato. Mag-sponsor para king Tridom kang San Geronimo, Lecom. Para king special intention dari, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis Senyoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Mylene P. Kayabiab, Mauro Vitug, Chris and Mel Imbo, Henrik Gandersen, Oscar Emil Dison, David Abel Dison. For good health, dari, Samuel Justiniani Jr. and family, Among Francisco Mendoza, Dr. Arnel Sohyong, Maris Vile, at Nit Sabado. Para king complete healing dari, Maria Corazon Aquino. Para king malagwang kapaldanan dari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dison, Consuelo Mendoza, LB Dalusong, Hangelita Bansil, Amado. Ganakantala na maring kaluguran taong mayango na biye, lalong-lalo na di, Lourdes Danan, Alfredo Cabaobas para king kayang 9th day, Leopoldo David Jr., Emigdio Lingad, Joseph Santiago, Arnulfo Sarmiento, Arnold Mendoza, Gonzalo Atremilla, Roberta Labayo, Ligaya del Rosario para king kayong first death anniversary, at ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na retang ala ng makaganaka para karela. Otang mititipon laing adwao at lum, karing busal da at syukungan aning Ginoo, mantabe ka sa Ginoong Hesu Kristo, e kaming papuriking banal mong lagyo, otang daranit ning ke kang lugod, o Ginoo Diyos mio Emmanuel. Kilagyan naging PAMPANGA, ang panig banal ay Espiritu. Amen. Ang grasya at kabayaban, ginotay sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ating pamisan metong kang banal ay Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimurin. Kapatan siya tala na kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginodinatang na yung pamagligtas mo, pepakit mo ang kekang upaya, anti mong ari, ating upaya ng kekang Kristo, Ginoo pakalulo. Gino pakalulog. Ginoo pikaluban, ipagkaluban kang kayupayan. Ring sablang bansa, lahi at salita, siwanda ka, Kristo pakalulo. Kristo pakalulog. Ginoo, ang kayupayan mo, manatili, kapilanman, ating kayarian mo, may wakasan,
Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Hindi sa may payang totoo, pakadudwa nakatama at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo. Indala nakatasan na kayong bilang hanggang. Amen. Manalangin tamo. Kay paming mayupaya, kayong meto nga makapagmula lang paralan. Ang tabayanan mo ingobrada ring anghel at ding tao. Manano na sanang ding susuyong alang likat keka karin banwa. Papanatilyan dang malaya king sablang kaligaligan. Ing biyemi kete sulit. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Daniel. Kabang magumasidya i Daniel, mibili laring trono, linuklukyo itang metong amabibye, king kapilan paman, king metong karing trono. Maputing anting bulak ing imalan na, at maputing anting bulbul tupa ing buwak na. Mitatawya ing trono ng makabili, karing milalablab aparugan, at lulwal kaniti, ing metong amamagus, anting batis aapi. Ating libo-libo taong karin, ban magsilbi keyo, at milyon-milyon na laman, ding taong pakatalakad, king arapano. Migmula ing piyamanwan, king husgado, at may buklat laring libro. Kaniting malikmata, aikit ko kaya kabaning bengi. Ikit ke ing metong abala mo tao. Lalapitan ako, makapadurot yaking biga, at mintaya ketang mabie, king kapilan paman, at mi pakilalayo keyo. Mi pagkaluban yang kayupayan, dangalan, at upayang ari, bansuywan dering tauro, ding sablang bansa, lahi at salita. Manatili king kapilan paman, ing kayang kayupayan, at eya miwakasan, ing kayaryano. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Arapan daring anghel, daralit kong kapuryan keko, o Ginoo. Arapan daring anghel, daralit kong kapuryan keka, o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan dako, o Ginoo. Arapan daring anghel, daralit kong kapuryan keko. Arapan ke ing banal a templo mo, duko ko, at puryan ke ing kekang lagyu. Arapan daring anghel, daralit kong kapuryan keka, o Ginoo. Uling pepakilala mo, ing king sablang bagay, makapaigit ya ing lagyu at kautusan mo. King aldo minawos ko, ika pekibatan mo ko, mismong sikanan mo, ya ing pigkalub mo, kanako. Arapan daring anghel, daralit kong kapuryan keka, o Ginoo. Ding sablang ari ning mabilog ayato, puryanda ka, o Ginoo. Uling dimdam doring pangako mo, at karelang idalit, ing depat mo, at ing degulan, ning ligaya mo. Arapan daring anghel, daralit kong kapuryan keka, o Ginoo. Parangalan tayo po ngening maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia.
ginamanatili ke kayo. at keka ang timorin. Pami pasya king maya pabalita, agpang kang Juan. Ligaya keka, o Ginoo. Inyang ikit ng Jesus, king lalapit iya kay Nathaniel, nga nang bing salita, tungkol kang Nathaniel. O yaning tunay Israelita, kaya alakang akakit apamamirayit. Kitang ng Nathaniel kaya, makanano mo kung akilala, bayo naka inawos Felipe, nga nang mekibat Jesus, ikida na ka, inyang atsuka lalam ding dutong ahigera. Nga nang Nathaniel, Maestro, ikay ng anak ng Diyos, ikay ng ari ng Israel. Mekibat siya Jesus, maniwala kawari, ulinamo ning sinabi ko kekang, ikida kang atsu lalam ning dutong ahigera, maigit pa kanyan ingakit mo. At tiglong ng Jesus, in katutuan sasabihan ko kayo ngan, akit siyang makabukulating banwa, ading anghel ng Diyos, ti pamanikla, king tulid na, ning anak ning tao. Mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Giningal dong iti pagmasusyantala ring ausan tamong ARKANGHEL. Deng ARKANGHEL, itong ng translation ng word ARKANGHEL, pintang Chief Angels. Chief Angels. Sila ring peka pamuntok na ring anghel. Anam la at lula mo ring very popular ARKANGHEL. But there are actually seven. Seven la ring archangels. Diba nung arikol ko lang, no? Yapin ni Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, Saint Uriel, Saint Judiel, Saint Barakiel, ampong Saint Salatiel. Ilapin din ni ring seven archangels sa mababangkit king banala kasulatan. Dining atlong very popular is Saint Michael, yapining pekahead, yapining meglupig, king kang Lucifer. Lucifer, supposed to be agpangking istorya, yung minunang anghel waring melalang, katmoyang santingan at upaya, dapat making ambisyoso ya. At ulinanita, may tabiya, no? At may bilang ya karing peka pamuntok na naman, pamuntokan na la, ding sablang mga rock ay espiritu aginulot kang King Diyos, no? Inglagyo na Lucifer. Bano ba sabihin ng Lucifer? Nasaan ting kakabaltugan ng Lucifer? A light bearer. Light bearer. Lucifer. Light bearer. Yang tagapagdala, king liwanag, king sala. Pero ing milyari, ing salang yan, daya. No? Yapin yang making pamuntok na ning dalumdum. Milarawan yung dewakan anting dalumdum. Bidayang bidawari ing kayang sala. At San Miguel, yang making yang linupig kaya niya po ang milalarawan niya, San Miguel, dadakurakan at tatandusan Lucifer. No? At yung kadwa naman niya, yung Angel Gabriel, iyapin niya ng tagapamalita. Ilangan tagapamalita langan, messenger langan ng Diyos. Pero pati lang particular amazing role, king istorya na ng pamagligtas ng Diyos kay katam. San Gabriel, yung mituburan, bani pamalita kang Maria, yung maging indune ng tagapagligtas. Rafael naman, yung mituburan, ban Manulu, no? Ban Manulu kang Tobias, something mga niya, no? Anya,
making patron saint San Rafael, karing Manulu. No? Dito nga liwa pa, the rest, at lang ang making dake, king istorya na ning kaligtasan na ning tao. Pagmula king Old Testament at darandaman tanala rin, din ang Archangel Sereni o ring Angel Sereni. At inyang king lalong-lalo na king Bayong Tipan, itang actual istorya na ning pamagligtas na ning Diyos kay katamong maglula king ausan tamong annunciation. At no, karagul dake. Nino rin ang Angel Sereni. Sabihan na ning kay, they are spirits. They are spirits meant to serve the Lord. Meant to serve the Lord. At ipamalita ang istoryana o pisan ang istoryana ng pamagligtas na ng Diyos, king tao. No? At hila mo naman ding miyeliwalang maglarawan. So naman myriads of angels or tapok na ring anghel ding ehercitos patang kakantatay itang santo, 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 no? They are choirs of angels, no? Group of angels, no mandeni. So, ilapin din ring potang mga ditamong sasalpantaya, ang Diyos yung ginawa, karing mayayakit, sablang mayayakit, at mayayakit. Kitang katamong, katamong ibilibin ka, kitang kredo, no? Karing sablang mayayakit at ding mayayakit. Nga tamo. Nino rin ding mayayakit, metong ka rin, lapin ding anghel. No? The seraphims, cherubims, dakala rin. Ila ring lelangan na ng Diyos ay mayayakit. Distaman, lalarawan dala, ding ancient artist, larawan dala, atin lang pakpak. No, tilang pakpak, no. Pero man alano mang lupa ring angels because they are spirits, spiritula. So man kay uneng just for the sake of art siguro and for the sake of what they call this distinguishing dening tao for ring angels, no. Itang what they call this, metong artist si Rafael, may palagyo de kang Rafael, no? Yan naman din darawing noring angels, anak lang mga taba. Ito naman metong Angelica, no? Metong yan namang artist, no? Lerawan na naman at ilang pakpak. So nanula rin in short, ilapinding lelanganan ng Diyos ay mayayakit. So dakali lelangan ng Diyos. There is so much mystery, no? King Diyos, no? Ang kangyanin panahon na iti, etamulubusan na intindihan. They remain as mysteries. But they are realities, huling mabanggitan nila ng banal na kasulatan. Nya paniwalan tala, hanggang italaya kakit. Kasi sinabi nila ng banal na kasulatan. And we believe, no, paniwalan tayong banal na kasulatan, so paniwalan tala rin presence na ring angels, rene. At king ebanghelyang may basang ini, pining niyang tukineng Philip Nathaniel, no? Tukineng Philip Nathaniel kang Jesus. Ay niyang akit ng Jesus si Nathaniel nga na kaya. O yan nga na ing tawong a person without duplicity. Duplicity actually patang laban me king banala kasulatan kay king what they call this king dictionary metong yang taong mapamirayit. Metong yang taong mapamirayit. Trickery, full of trickery, no? A person who cannot be trusted. Mapamirayit siya. Kening translation kini binili re mapagkunwari. No, it is not mapagkunwari. It is not hypocrisy. But precisely mapamirayit. No? Mapagloko. Deceptive. Mapagloko, mapamirayit. A dishonest person.
who is always meant to trick someone. Dishonest person who is meant to trick someone. No? At ining milyari ngayon, iking ebanghelyo, yung sinabi ng Jesus, no? O yan nga na ang taong without duplicity. But sabihin, he's an honest man. Very honest man. At ka nakakilala mo kung ano. Uli nga ng bayo na ka pa inawos na Philip nga na. At syuket ang lalam ng higera. Lalam ng higera. Ganyan damdaman na ito. At bigla nang sinabing, Maestro nga na, ikapining anak ng Diyos. As simple as that. Makanano ng, at sinabi na ini kagad. At agad na yung kakilala. No? Jesus, no? At balo ng yapin niya. Sinabi na mo na at syuket ang lalam ng higera. Kasi kita mo yun ng panahon, ding interesado kayong banal na kasulatan, ding talaturo, ang poreng tuturo. Usually, may pag-aaral lalam ng tanaman. So, more or less, in tao ngayon in Nathaniel, inyang kilala na, inyang pakakilala Jesus, very interested siyang kilalahanan ingaw sa tamang Mesaya. Huling by that time kasi, ding balen Israel, talagang very interested siya king Mesaya. Huling balamo mo, ing Israel mabinaneng malulot, bandatang niya ing tagapagligtas. Because said there is so much suffering, there is so much an experience of slavery, kitang panahon na ita, masyado na yung magdusa ing Israel. Kitang panahon na ita, lalam na ning upaya, ning imperyo na ning Roma. Nya, metong at metong panamdaman da. Panamdaman da, king pamangailangan da, king pangako ng Yahweh, ng Diyos, tungkol king tagapagligtas ay paralana. Anya pinagpangking istorya, king tradition, bali, during that very period, ano karakaldeng mamakyasawa? Magasalang karelaya may bait ing Mesaya. Agpangking istorya. Of course, naman makasulatin iking banal na kasulatan. But ini agpangkarang tradition, no? Ditang popular stories kitang panahon na ita. Ding tao kanta, ding babay mamakyasawa la, hoping na ilaring maging induna ning Mesaya. Anya, kitang panahon na ita talaga, everybody is very interested, no? Kining pangako ng daratang at tagapagligtas Yahweh. Niya pinding tao, alalang patugot mamasa king banal na kasulatan. Ban pakibalwanda, nung kapili niya talaga may bayit ining tagapagligtas sa ini. So metong ka rin, yapin ni Nathaniel. Niya tsikatang lalam ng higera, nung iya mag-aral mamasa king banal na kasulatan, na makipag-aral niya king banal na kasulatan. Tungkol king banal na kasulatan. More or less, iyapin ito. So, he's very interested. Anyapin niyang damdaman na Jesus. At balune. Yan ay pamanikit, balune. Excited siya kasi. So, ang ganda sinabi, ikapin nga ng anak ng Diyos. Suli ka lang makagawa, king antikaniting bagi, mo pamanikit, kakilala mo na ako. Mo manikit, balo mo nga tsuko, lalam ng duto nga higera, makaral ko, mamasa ko, something like that. No? At itang salita kini nga na inyang sinabi ng Jesus, yung katutuan sasabihan ko kay kayungan, akit siyang makabuklat ing banwa, at ing anghel ning Diyos, ti pamanikla tulid na ning anak ning tao. Maleo, nining kasabihan na ini, at inya mo naman kaugnayan kini kang Nathaniel, yapin ini ing bilyari kang Jacob. You still remember that story, Jacob, no? Jacob may sanayaldo method to Diya. At apaninap na, ding anghel, ating meto nga stairway, from the bottom, king earth, up to the top, king banwa, stairway to heaven. Actually, apin yan yata yung mag-inspire, kitang kantang stairway to heaven, no? Yapining pininapana. At inyang pininapana ito, apaninap na yung salita kaya yung Diyos. Pengakuanan it is a covenant. May kipag-covenant siya yung Diyos kang Jacob. Jacob, Jacob, yung metong na panglagyong Jacob, ay pin-Israel. No? The other name of Jacob is Israel.
Anong numen, di ba't yan niya, iglag yung Israel, kang Jacob, no? So, pengakwanan nung mga nanang pengakwanan din ng pipumpunan ni Abraham, bika lahi kang dakal, maging very prosperous ka, nga na, titinga na marapat ke kang kapotang datanging panahon ning kaganapan. Ang datan ning panahon ning kaganapan as sinabi ko keka. Panahon ning kaganapan. So, inyan dahil niyang datang Jesus, ing mismong ikit ng waring singa ng Nathaniel, pinining kaganapan ning panahon. At Jesus naman, ginamit niya ining salita ngayon, kaganapan, yung tipamaniking banwa, no? Stairway to heaven, where angels will be ascending and descending, or descending and ascending to heaven. Yan pining milyari kang Jacob, lalarawan na wari, papasyag na waring Jesus, yapin niya yung Messiah. Yapin niya yung magdalang kaganapan. Itang promise of prosperity, na? Promise of kaligayan, no? Ning Israel, na? Perfection na ning bien ning Israel, wari. Yapin niya ini. Papasyag ng Jesus, yako ito. Jacob as contrast to Nathaniel. Nathaniel, ginamit niya kining salitang, o yan nga na ing tawong alang kapamirait nan. The opposite of Jacob. Jacob, tandaan niyo, may mirahit siya. Penako na ing birthright ng Esau. Twins na rin, Esau ang po Jacob, kambal niyang may bait, o nang minunayang may bait Esau. So, Esau yung ating birthright. Muna sabihin, yung mga intulid, king blessing na ning metong atatang. No? O nang pirayit ding minda. No? Rebecca, ang po, Rebecca, ang po Jacob, pirayit de ring minda. Ban Jacob, yung magtanggap king birthright niya. Pirayit ni. As contrast, kang Nathaniel, o yan yung taong without duplicity. Jacob, o yan yung taong mapamirayat. No? At inyang piyog no wari, piyog na lang Jesus. Banang pa siya Jesus, na yapin niya, ing kaganapan ng pangako, na itang covenant na between God and Jacob, between God and Israel. Yapin niya, ing kaganapan, nitang amanwa ng panawon, no? Panahon na ning kaganapan, ning tula, ning saya na ning Israel. So ilapin din ni ring papasyag na kay katam. No? At may larawan lapin kini ring angels, ring anghel na ning Ginoo. So kita mo da kala misteryo yung mga palyari king bien na ning tao, magmula king pangalalang na ning tao. Da kala misteryong alatamong lubusan ay intindihan. So let us not be proud na kitang ditaktang balo king banala kasulatan. Na balang balo tanay ganing banala kasulatan. No? Tayo pwedeng ipalubing Diyos kining isip tamo. Dahil nga luway isipan da, balo na ganing buong Biblia, balo na ganing buong kasulatan. The moment we say that we know every letter of the Bible, anti tamang sinabing, pepalubtahan kay ngutak tamang Diyos. Then, if we do that, God ceases to be God. God ceases to be God. Milalako na panga Diyos, ing Diyos. Kasi palub na nining tao, keng isip na, keng kabias na. Burin sabihin, higitan na ing Diyos. The moment na sinabi mong, balo ko na nga, keng banala kasulatan. No? Di nga luwang bala mo, preachers, no? They pretend to be na balod na nanganingega na gana tungkol kayong banala kasulatan. They answer everything as though it's only A, B, C, D, karela. But the moment na yapin niya rin tinggap mo kayong sarili mo, anti mong sinabi mo, higit na ka king Diyos. Uling apalub me ing Diyos, king sarili mong kabiasnan. And that could never happen. Ing manatili ang misteryoso ing Diyos. We can only wait, for His revelation. We can only wait. Nya tunggal ditak ing
Biya tamo bilang meto nga Kristiyano, patang maging seryoso tamon talagang pag-aralan tayo, tunggal ditak tayang ababalo. But it remains a mystery. Nga pinking filosofiya, at ilang kasabihan kayong filosofiya, for every unveiling of the truth, there is a veil behind. For every, patakanong i-unveil me. So, i-unveil me yung truth. No? I-unveil me. Loko me takap. Ing katutuan, loko me takap. So, akit me yung katutuan. O na yung kitang katutuan na ita, at na namang takap. At na namang, at na namang makatakap. So, you keep on unveiling. But there will always be a veil in front of the truth. No? There will always be a veil. Ikit may katutuan, yapin yung katutuan ini. O ning kitang katutuan na ita, at na namang makatakap. Bukla mo na naman ta. So, there is another truth. Then, at na namang makatakap. It's a continuous until ang gapotang mirastamo king kayarianan ng Diyos, wherein everything will be revealed. So, we are hoping for that unveiling, that final unveiling, itang lubusan ng pamagpakilala ng Diyos kay katamo. Yapin niya ning pangarap tamo. Lubusan tayang akilala. Huling tututayang kaluguran, lubusan tayang buring kilalanan. Buring kilalanan. Wari po ang kaluguran may tao, po ang kaluguran ng tao. Buring mo akilala may miyamasamas. Buring mo akilala may miyamasamas. Nino talaga yan. At balo mong yung tao ngayon, kaluguran na ka naman. Kanya lalo kang makasasabi ka na pangutang me, pag-aralan me, sa psychologize me, and so on and so forth, para mulubusan me nga kilala. The same way, King Diyos tamo. Walang balo mong kaluguran, nakatang kaluguran. So, buritayang lubusan kilalanan at lubusan luguran. But then, that could only happen. Potang mirastana, king kayang kayarian. Nya king betam kita king yato, there is always an excitement. There is always an excitement. King kaya katamong pamakipag-ugnayan king Diyos. Ing masakit mo yapin itang dengaliwa, siguro mangainipan la. Dengaliwa kaya katamo, mangainipan tamo. Nya po tangkay, etane pansin kagawan tanay sa magsarili tana mo. Magkanya-kanya tana, may pasawa tamong kikilala kining Diyos sa ini. Dengaliwa kaya kata, magsarili na lamo. No? Etane si kaso, gawatan ng sarili tamong istorya, king bieta mo. Anyapin mga salaw latamo. Mga salaw latamo. Uling, mga inipan tamo king Diyos. Kaya birasit ang panahon na, bala mo biyasa tapa kaya sa kaya. At potang mirastam kitang puntong makanyan tamo pandalawe at panamdam, kanita magugulo yung sabla. When everybody wants to be like God, everybody wants to be a God, a little God. So, kanya-kanya tamong upaya, kanya-kanya tamong paninto na kapakanan until itapin. Ing malilyari kay katamo, may pate-pate, may papanyakop. Uling everybody wants to be a God. May pasawa tamong manenaya kitang final ng revelation ng God. Di nga liwa naman, they claim to be ilaring revelation. Di nga liwang mamuntukan. They claim to be the revelation. It's impossible. No? Yet, dakalang maniwala. Karining tao nga rin eh. Dakalang maniwala. Too bad. Too bad. Paniwalan dala. Dining taliwas ang magsalita tungkol king banala kasulatan. We can never be a God or a little God. There is only one God. And that God is a triune God. That God is a family. Family of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No more, no less. Chidigdagan meta, sigurado, atinang mali, King Biem. So we have to wait, patiently, lovingly, waiting for that final revelation of God. At itamiras mo, nung talagang pag nasantamo ita, samasantaming biyatamo. Samasantaming biyatamo. Tukyan tamo yung kaburyanan ng Diyos sa ita.
Maging tapat tamo kaya. Banitang pangarap tamo nga ita. Bidinan niyang katuparan. Potang abay-abeta na lang akilala. Ing Diyos, ang poretang lelanganang etamo akakit. That time, akit tanala nung nanula talaga itsura. But we have to wait. We only have to wait. And that will happen. Miras at miras. Miras at miras. Bisa tamo tayo bisa. Miras at miras. Itang punto nga ita. Manaya tamo with faith and love and hope. Amen. Bendisyonan na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Talakatamo po. Ay paming at subanwang, kingalanganga mong pipanjan, lelangan mo ring anghel, anting talapamilatan keka at king tao. At king pakaludo mo, may bili kang partikular ay anghel. Banming at king balang partikular at tao, king kayang pamaglakbe, papunta king kaligtasan. Nga tamong madalangin. Ginoo, ari na ring anghel, pagkaramdaman mo, ing dalangin mi. Ginoo, ari daring anghel, pakaramdaman mo ing dalangin mi. Para king Santa Iglesia, matimid at mitmong kaingatan na sanang papanatilyan, ing makaapostol at turo, dikil ka ring anghel, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo, ing dalangin mi. Para king kay katang bansa, ng tabayanan ne sana, ning kayang makapasubaling anghel, king pamitalakad ng metong alipunan kristyano, ang makabate king hustisya, pamipante-pante at lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo, ing dalangin mi. Para ka rin isasane king heriya, dikil ka rin niyayaliwang espiritong ala naman. Magbalik na sana king karelang sentido, at akit de ing magligtas ng plano ning Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo, ing dalangin mi. Para kay katangan, mi ka matampata sanang debosyon, karing kay katang anghel, kapamilatan ning pamangalang king karelang pangatyo, at pamikatambayan, karelang dapat mayaknuman karin at kenuman. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ari daring anghel, pakiramdaman mo, ing dalangin mi. Mamalugod may gigpa, pasalamatan ta ka, keng sao, papabira, ting anghel mo, kay kami, manibatan keka, at king kekang anak, Yesu Kristong Ginome. Amen. King amat midan alami, ay mingkekeng sarili, baboning altar ning eri, babanalan usad mani, king amat midan alami, ay mingkekeng sarili, baboning altar ning eri, babanalan usad mani. Pipuri ka ng Diyos, meron si Globan, lulaging kay kang kaya, pandi kami nga ala kaya ang pangmikeka. Ala kay ba't ka rin ubas at pipagalaning tao para kaya kami maging inumaning biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman.
Nulayan ko ay kapatid, man kanakwat kay kayong taon, maging katanggap-tanggap ay arapaning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapane sana ning Ginoo itindawon karing gamat mo, ng ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatami ka saplala ting mabilog ng banal na kapulungan. Ay paming bigla lang, kapamilatan ng kasayuanda rin kay kang anghel. Bustan mong ining kay kaming sakripisyo, ning kapurian miras keka. Ikatula mo sana at antimoren makasawop, kay kaming kaligtasan. Itiyadon may kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ning ginamanatili kay kayo. At kekan timurin, Ito sila ring puso yo. makatasno king Ginoo, Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iting karapat dapat at matulit, Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kang parati numan kanino'y pa Diyos king alangang katlubos mayupaya. King pamamurimi karing tapat mong anghel at arkanghel, pupurian mi mo naman ing kikang ligaya. Uling king pami parangal mi karela, parang alanda ka, ikang karela, migla lang. Ing ningning da, papakit na kikaming ing kikang degulan, lalagpas king kayapan ning mabilog alelangan, kapamilatan ng Kristong Ginome, ing maulang ehersito, daring anghel, magsayaya, king kikang ligaya, king pamanyang batula, ing dalit ng kapurian, kagawan miyang kami, at ngaming ang kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, mitnuyaing banwa, mitnuyaing yado, kingke kang ligaya. Hosanna, Hosanna, king kakatas katasan. Hosanna, Hosanna, king kakatas katasan. Maling daratang, king lagyuning dinuon manya. Maling daratang, king lagyuning dinuon manya. Hosanna, Hosanna, king kakatas katasan. Hosanna, Hosanna, king kakatas katasan. Ikapiling panalawing pa, kan sibalin sa blang kabanalan, uli nita ipaniga po mi. Itugtong may espiritu mantimayang titi pangambun karetangayin mi, ban pabanalanalat para kay kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sang luptinawan ng biyana, kin pamaylas at kamatayan, kinmanang tinape, pero pasalamatan ka, pirason At binyene ka rin kayang disipulo at ngana, kunanye iti ikayong anat kananye. Huling iti ang katawan ko, abidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinwaning kalis, pasibayin pa pasalamat kaya ka. Binyene ka rin kayang disipuluwat nga na, kunanya iti kayo nga na at minom kayo kaniti. Huling ating kalis ni kanakong daya, intayin ng bayo talang hanggang tipan, ame bubo para kaya kayo at para ka rin sa belang tao, para kayang kapatawaran na rin kasalanan. Daptan niya itiging kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Cristo metea, Cristo metea, Cristo mabea,
Ngayon gaganakan mi, o mapamakadulungig pa, ang kamatayan at pangasubli ng may biye. Daraon mi yake kay ting tinapin ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon may pasalumatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Kami kan sanang may sulusulok yung katawan at daya ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ng banal Espiritu. Ganakan may oik pa yung banal kapulungan mo ang makalaganap kay mabilo gayato. Panmay ganap iya sa akin lugod, kami ng Francisco kay kaming Papa. Florentino kay kaming Arzobispo. Ding sa blang Obispo pari Diakono. At sa blang susuyo kay banal kapulungan mo. Ganaka mula naman din kapatid ming minuna ng pepay nawag yung pikong kapanayan ng pangasubling mebye. Idala mo lang din sa blang mayang unabi kayong pakalulo mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit kayong bilang angga. Ban kambenin mo na Virgen Maria doon ng Diyos. Kambenin San Jose ng esposo na. Kambenin mo na Apostol San Agustin na kay kaming patulunan. At kambenin sa blang Angel at Arkanghel at kambiring sablang banal may biyaya kalugod-lugod kay kaking kabaning panahon. Apurian dakat paligayan pamilatan ng Yesu Kristong anak mo. Yung kapamilatan ng Kristo kamenat kay pang may payang tutok hagam na yung banal na Espiritu kay kasablang tangalan at ligaya manggaman kingadang hanggang. Amen. Ngini manalangin tayo ng kapanaligan at lugod kinging pakaring amanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Ipamiti ka banwa, misambaning lagyo mo, dadagay kaming pamagari mo, mipamintuan ilog mo kay desulipan ti banwa. Ika kanan may kingaldo-aldo, ibiya mo kay kami kingaldo ngini. Panipatawad mo kay kami ding sala mi kay ka, ating pamamatawad mi kami kasala kay kami. Kami kay paisawal kin tukso, na naikabos mo kami king marok. Amen. Kabos mo kami ganagin sa blang marok, malukod mo pakalubing kapayapan king panabon mi. Paling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamandali paning kasalanan. At may kabis kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panin at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman, king alananga. Huwag namin Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babi ko kay kayo, yaman sana babalik na rin kay kaming kasalanan. Ngunit pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan may agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alakangga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilan man kay kayo. At kekan timori. Yan pang tayong waganing kapayapan king metong at metong. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako, king kasalanan ning yato, ibiya mo ke kami, ing kapayapan. Jay Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalakay yung kasalanan ng yaton, wala rin mayawas king apunan ng kordero. Kinayo ko rapat dapat pabalawas keka, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsuka kini, at pagkasanbet ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilanman,
imikawani ko kaya. Amen. Ika'y kaligtasan ko, ika'y katutuaning biyen. Uling ikaw o ginuwing sibol, bingtun elugod, adidili, tingkana kungge, amalgabe ka, kanaku, uling ikaw o ginuwing sibol, bingtun elugod, adidili, tingkana kungge, alanaku, katakutan pa. Manalangin tamo. Ay paming malugod, pagramdaman mo yung panalangin daring babayo mo king tinapening biye. Pipasinangan king tetagan ay pagkalub na. At lalam ning mayingat dang pamanantabe, ting anghel. Sumulong na king mansana, king dalan pa turo, king kaligtasan. Iriyadon na king kapamilatan ng Kristong ginome. Amen. Pangadyantane po ngeni ingoratio imperata laban king COVID-19. O Diyos ay bami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka ingkambilan, at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamatena karingdakal atawo. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan, maninton panulo para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami,
para king ikakayap ding sabla. At ban makasawop kami, karetang at tiyo, king pamangailangan. Ipaniga po mikeka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus. At ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiye ang pong mag-ari kambemo, king kametonganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga klis mikeka, king kakulangan mi. Nune bagpos mo kami kabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Ditak mo pong kayausan, kapabaluan. Ang papagamit na no po kay katamo ring face shield. Dapat pa sisimbata mo po maka-face shield tamo. Ito po protocol ng kay katamo pong gobyerno, local government. No? At tutuparan niya naman po ng Santa Iglesia. Patupad niya mo naman po kay katamo niya. May mag-umpisa po bukas, no, nung mangyari mo. May susulot na pong face shield. No? So, ang kakayang Domingo, kaya po yun eh, at yung tamong, what do you call this? At yung tamong pagkakataon para sali. Kaya po tutuking Lunes, nung etamo po maka-face shield, etamo po milub kayong pisamban. Etamo po makasimba. Pagkasabi pong mayap, tuparan tayo po yun batasay ni. Para munandili, kanya mo naman pong gobyerno, papatupad na iti. At makanya mo naman po, ikina naman ng Santa Iglesia, yung masanting ng parasan. Po, tutukyan tayo mo naman po. So, pagkasabi pong mayap, kaya po tutuking, ang kapuking Lunes, by Lunes, nung itamo po maka-face shield, panupayayo po, itamo po makalong kayong pisamban. Po, pagkasabi pong mayap. Para mo naman po kaya katamo yun Uling masyado na po atang miragdagdeng mga COVID. No? Hindi naman natili kaya kayo. At kekaan timurin. Bendisyonan na kayo ni may payang ginong Diyos, eging pa, anak, at banalay Espiritu. Amen. Umay kayo king kapayapan, ibayo tamo ing kapanaligan at pamangilala kang Kristo at karing anghel at arkanghel. Salamat, King Diyos. San Rafael